Jambo mamlaka. Jambo mpaka. Uko hapa sahi? Utikale tu hapa. Niko hapa. Mimi kwa nini unafuatilia vitu yetu ya kazi hapa? Niko na wewe uko sana na vitabu. Sio kikundi. Ndio niko nafuatilia hapa kuona evolution ya bana member. Ngali mwave. Bana evolue. Ndi? Basi ndio secrétaire tena president. Na simé fonction zote mbili. Secrétaire tena president alikiri. Mimi siwezi kosa mlikiri. Juli Kirimba ndio natupermete sie patondogo tuishi. Sie ba petit commerçant tuone ngizi ya kuevolue mu cadre ya kazi. Ndio niko nafafa hapa. Na iko sana maana mna evolue waka. Basi ni pole pole tu hapa kunyumba. Nyumba sigene nikwambie nini kunyumba muone kichwa yangu kusa mwenye ishazunguruka. Unazunguruka na nini tena lakini mko? Mimi walisema kwa mwanaume haiko fasili ndio mimi naanza bio. Ndio. Mwanaume sunaona ni kichwa makako. Gere kichwa yangu lizunguruka namna gani? Ulifanya accident? Hakuna. Bonga tu nikwambie. Unaona bonane inafika. Jisikia huru sana mwanaume uongee kameme, uko grand garçon. Kameme mimi na wewe tuko barafiki. Ndio. Depuis zamani. Bonane inafika. Noele hii. Mwangu sina na hii difa. Mwangu sina na hii bunga ya watoto ase. Noele inafika kamugali watoto wachangamuke. Jo sasa hapa nicha zunguruka, nicha ona bapire ba mingi bote. Mimi naona wewe tu. Njo make nicha zunguruka ku bote. Wewe njo finali. Problem yangu ni nini? Mimi naiona kwa vikundi vya mingi. Niko na besoin ya mafuta juu kameme ujinikopeshe. Wanikopeshe omwe basa ta $200. Mwa ile $200 ge. Mimi tu ibonane itoke. Itatoka niko na kupatia. Unihurumie tu. Juu njo msaada wangu wa mwisho. Sasa mpao, kama unaona niko nafuatilia vitu hapa, nijua kuangalia bana mimi. Juu parce que unaangalia gere, unaangalia ke kama unisaidie watoto watalala njala. Unaona kusema ke mtoto wa jirani akule wako iko na garagara haiko bi. Sasa nisaidie kabisa. Bandugu wapenda. Mbona lakini na bana member wa kikundi nabo kila mtu kunapita nikukamata kidogo hapa yenyeiko. Alo, wewe sasa uko kwanza na shida. Sasa tulianza ili Kirimba nikwambiaka. Mopa. Kuya jiandikisha muri Kirimba itapermete soko na bezoa kafranga fulani, uko unapita unakamata. Ukakatala jiandikisha. Hivi sasa hapo unanitia msituation yiko difficile. Au unaona wenzenu wote wiko wanachinja mangombe, mambuzi hapa deja makartie kwa ndanda. Asigele si akili na kuyaka na buwelewele bishapita. Basi unasahau hili. Bo. Asa ifo niambie kama haitavuka le 5 na ile makuta wewe nini. Mimi nakwambia na le 5 ni mbali. Utakumbe ni side. Ge. Pardon, utakumbe ni side yako. Usipige magoti. Vraiment nilikuwa niko na raison. Mimi nataka kupatia makuti. Upite hapa ma 17 leo. 17 jusi atuweke makuta kwenye tuku. Malgré Kirimba na nini me hatuweke franga kwenye tuku. Usiende sema njoo vile pale kwa mtu fulani secrétaire wa Kirimba akose franga hapa. Fanya ile hadhari. Adunalake nayo. Donc il faut nende muvile kwa tunaziwekaka. Nizikamate kwa msadi 17 upite nikukopeshe le $200. Hapa deja mimi nishazipangia. Na nishazipangia. Make requisition yazo. Nimefika hapa nishazipangia. Wewe unasikia shauri mpao. Donc ndio vile. Mtu anaingia mu vikundi anashiriki na wengine, jusa iko na shida, baone ngiza kumsaidia. Make na mimi hii mwaka itaisha. Ndio vile vinakuwa mu kikundi. Ndio vile vinakuwa. Hiyo ndio kabisa umefaa. Mama nani? Mama Onyo. Eske nishaenda. Kachai kako mpao kunye. Mwambia nishaenda. Iko sali wewe Onyo kumasomo. Utakuta kachai siku nyingine. Ndio. Sawa mpao hivi 17. Asante sana.